Aikari aya a Mukuru guku mucii wa Nairobi marokire kururungana makimenereria thirikari kuria maugite kwari ngirimiti ya kumahe ngiri 30 cia kumateithiriria guthamira nyumba-ini ici undu uria nginyagia umuthi uyu utari wa kinyanira. Ndio sasa mtapata that. Tukasema sawa, hiyo that mtu ataenda para ajipange nayo. Kama ni mama, fungue kibanda yake, aanze kuuza mboga yake, asoe maisha mapya. Real estate ni mpya. Sasa hiyo that imefika mahali ikaanza kupeanwa na upendeleo. Hiyo that. So tunaongelea that. Ikaanza kupeanwa oho makiuga ni kwari na kiriko gia kumahe nyumba ciri na indo thiini indi ona kuri uguo amwe ao matikinyirwo ni indo icio na iria meritwo ni maririhaga o kahora indi amwe ao nyumba ciri o kiferi. The furniture tumeshinda tukiongelea being that tulikuwa tumeambiwa you can come and then mtapata nyumba ziko sorted. Tulipata ziko sorted tukaambiwa tungoje for a bit zitakuwa sorted. We have been here for 6 months. Tunashanga hii a bit imekuwa forever ama what is happening. Maugite mari na nganja kuona kuri na amwe ao maheirwo kigina giki na amwe ao matire mamukira makiuga kwaya gukorwo na andu maramakungia wara na kwiguna na mbeca ici. Kenye kimelileta hapa nimelea tu hapa juu ya kwamba kuna watu wamefikishwa 30k na mimi mkaaji sijapata hiyo 30k. Christmas yenyewe bwana PS akasema hata Christmas pia atabaia watu. Hakuwabaia. 30k yenye ilifaa watoe hawajatoa. Tuko na watoto. Mahinyĩrĩire icera-inĩ rĩa president rĩa ica ikuhĩ mwena ũcio o mũndũ nĩ amũkĩrire mbeca cia thimũ-inĩ kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩno o ĩrĩa macokete kuga matirĩ na marĩtwa mao mandĩkithĩtio na njĩra njega mĩtambo-inĩ ĩno. Nikiwa kwa system tulipewa supplies na Safaricom wakati rais alikuwa anafungua nyumba pale ya credit 1000. Kila mtu wa boma alipata 1000. Hakuna mtu alituma data yoyote. Alikuwa anapata tukisho kwa system. Si mlipata? Haya, thank you. Sasa hiyo ndio maana tunaamini ya kwamba those people they have wako na ile numbers ya watu wenye wameribwa na wenye hawajaribwa. Thirikari mwena wayo ikiuga mitambo nĩ irathondekwo na gukinyiria wake kiumia giukite o mundu ni akorwo akiamukira mbeca ciake. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Ikua Wamboshi.